Sojo do vas sa zabranimo amenge tekera, kad kerala pelafi uopšteno, taro mezarija pa sa džina odori. Inšala utala, koja kala nekobor minutija kad družiname na kala tema. Isključivo zabranime buča kolaj tane tekeren pe kad kerala pelafi, taro kaburija hemso sao manuš nitro mal tekerel. Anguni zabrana, koja je tani zabranimi pravaljen ko islami, stroga zabrana, tano te vas dempe spomenikija. Zabrana koja, nažalost, avdije but manuša perena. But manuša avdije pažnja, gajlja, sekiracija na obratinena. Čak, nažalost, avdije manuša takmičinena pe, koji pobare, hem pošuže bara spomenikija, ko pire muleka čiven. A od vas strogo ko islami zabranimo. Beležimo ima muslim, kajva kergja o Alija radijallahu ta'ala anhu, o pejgamberi alaihi salatu wassalam, naredingja mange svako spomeniko teperava. O Alija radijallahu ta'ala anhu. O akeri kao resuli naredingjale se, o nišanja uče bare su si spomenikija, ta velem teperavlen. Ababde dikindoj emanušen gorohali, o manuša si kavena piro barvalipa, a gyar so vazdena bare nišanja. Muk so takmičijena pe koji pošužo po kvalitetno mermeri kad šivel, avde da počmijam ki praksa te anahemo tabiati taro nevernikija, a gyar so umlavaja hem slike taro amare rahmetlije komezarija. Pa je tamo ek musibeti pralaje. Pa je tamo zabranimo ko islam. Keda više kahalova. Avdio manuša živinena je manušenge. Sokava kerio narodo. Lađavosi valla. Kapron digbe biš beršani Evropa. Vek bar naštja 50 vazdel. Aso halatu. Gajra veko kamisini tuta. Diktuje Allahi ko prvo tam zadovoljno teora. Na ovo manuša. Manušengo nikad kefina uspine te zadovoljine. Čak i si učenjaki alimija kola smatrinena, kad kerala pelafi taro nišanja, taro spomenikija, čak i si tu ta alimija kola zabranjena, te avem te pisine ko bar, čak je modoa zabranjena, te pišine o anav, kad mulo, kad bijandilo, iako ko pobaro mišljenje tani učenjaka, kaj pozabranimo manušta avem te pišini, Allahe se anava ko spomenikija ili pa kuranska ajetija. So si avdio dva avdija velo manuš, hem celo suretul Fatiha ka pisini ko spomeniko ke da vas dela. Hlajbu čajtane nešto so zabranimo halaljen ko islami. Dojto butiko ajtani zabranimo i tamo te bešelpe ko kaburi, ko mezari, ko nimori. Beležino ima muslim, a prenosino je Buhureyre radi Allahu ta'ala anhu. Kao pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa kerja. Te avel neko hem te bešel uprav o žaro, hem odoa žaro te tharel lese rešeja. Hem te avel džiki lesi rikoža, pošukar lese odoa nego li te avel te bešel uprav o limori ili o mezari. Pošukar lese odoa. Te avel te bešel uprav ko žaro. Hem odoa žaro te tharel te šeja, hem te avel tu ke džiki koža, nego li tavem tebe še upravo neka soro mezari. So akava nažalost palim penao mamušana piravna velja tarakava. Čak ko islamska alimija gdje zabranjena u bešiba, ko kje je cokla ili temeli sam penao koja trujal su i sineli. Hem ko dovaj si alimija koja zabranjena, tebe šelpe. A do mamušana kada ispratina dženaza, be klaš sati na šikel sabili tebe šelko pre, da ispratinije dženaza nego karodel da je čoši, da je koja kaj šajte tebe šelpe. Vese arak tu ko ispratiba, te na beši upravda je kesoro mezari. Trito butiko je tani zabranimo i tano pralaljen te kaldini pe ko kaburija. Zabranimo i tano hadise. Ko to pegambera alihi salatu wasalam kava keri, ma bešen ko kaburija, niti pa ma kaldinem ko kaburija. Kjaver predaja kava kero resal salam, celo dunja, celo puv, tamo tam kaldibase, osim o kaburija, hem o hamamija. Osim o kaburija, mezarija, grobija,
hem o hamania, to jest o kupatilia. Ibn Taymije, tano ko mišljenje, hem vakeri kaj strogo zabranimo te kaldinipe, ko kaburi, uzalo kaburi, hem premalo kaburi. Sami god direkcija tirine. O imam, znači o Ibn Taymije, tano kakva mišljenje. A o Ali el-Qari kavakeri, ako kerela podua robijan dipa, ako bi alo manušem robijan dipa bi kaldini premalo kaburi, tega ni kerja haram. A ako svesno i rangjape premalo mulo manuš, kaj paštola, hem te kaldini, tega ni puno dvajtano pravdo širk, otvoreni širk. Znači, kobor je opasno. Dole se o Ibn Taymije činela od ova, te ne bi u manuš perel ko širk, pa penala zabranimo je manuše se te kaldini. Uzalo kabori, premalo kabori, hem ko kabori. Činavi te ne bi u manuša aven kod ova, o šeitani te hovavljen, pa te perel ko širk, Allahi te araki. Ja ver zabrana je tani pravalen, zabranimo je tano terodov pe taromule, bilo savo pomoži mi. Bilo savi vrsta pomoć, ta velpen terodov pe taromulo. Pa bilo so, ta ova bil manušem terodov, lesta taromulo, ta vel popaše ko Allah azzavodžel. Ili te smatrini kaj omule, šaj ole se nešto te koristinen, ili pa lestar da je šteta te durjaren. A kaj ja buti ko islami smatrini pe baro širk. Aj si omena, kava nažal sem ko maro narodu, te lo manuš posrednikom maškarpeste, heme Allahe. Ki najčesto situacija manuša lena mule, hem nam bilo sali. Da je kuduri šukar insani de meka sola smatrinena. Hem olava kerena, amari dola, posigate care să-l cu Allahi precalo mulo, negolite cidamen bilo kajem te vas gama revastaje mamen direktno korkori Allahe te molinare. Znači kaj buti opasno ku islamu. Kvajtano smatrini pe baro širk. Jesu manuš mora taraki pe tora klabuča. I onda katari isiamen dio manuša gradinena turbetija. Tamam? Gradinena turbetija i onda manuša obratinena pe mulenge. Lengi badeti kerena, lenda rodena, lengi kudinena, a je taro zabrane da hemodova te gradini pe komezarija. Te vazdelpe, te zidini pe komezarija. Hem je taro zabrane i tane baš je makava. Mo Pejgamber alaihi salam upozoria ko akava. Pejgamber alaihi salam upozoria pire sledbenikon te navem koji sa kojeg iskušenje. Pa prenosini Aisha radijallahu ta'ala anha, kaj Umu Selema, Umu Habiba, diklejeg crkvanja Besinija, a crkvano koja si ne bud slike hem kipija, pa u Pejgamberi alaihi salam tega ni rangjajeva kerja, od lajtane okola, so kada merela da je šukar manuš, olako lesoro ka bări vazdena bogomolja. Znači, tanko te kaveno manuša, te molinen pe. A palo od ova Pejgamberi salam slikinena, to jest čivena slike Andre Perena, pa je savkejtani ko Allahi najgora stvorenja. Hadisi ko abeležu imam Buhari. Savkejtani ko Allahi najgore stvorenja. Kada merela da je šukarin kolesoro mezari vazdena bogomolja, tanko te kaveno manuša te molinen pri vadetea te keren, lesta te roden, lese žrtva te prinosinen. Acum e savkejtani ko Allahi najgora stvorenja. Jesu manuša mora tarakem pe taraka buča. Nekada je manuša mare džamijake perena ku iskušenje, kada zadesine da ih musibeti, da ih beljataro Allahi. A mene bud puti dava kerjam, aleke, usput. Allah iskušenja, men razno iskušenja, a najparu iskušenje je tano ko nas fali paje vladija, a onda koga je si da je maksami, koja si nas falona bormon, ili kaj šulea demek prastaja. Onda manuša dikja koje sa ke situacije svugde kaj sa nađam. Hem so sana čerena. Lajta ne bučakula Allahi taraki kare manušeta rodini. Uzalo Allahi džaja molinea mule manuše, koja našti šunel niti
te dikelniti tuke, se našti pomoži na tuke, ja Allah. Mislim, mora ta rakentu men tarakala opasna buča. Ja vrbu ti koja je tani zabranimo i tano putu i ba, što ne šukarakao. Zabranimo i tano putu i ba sebe pita velo manušte kerel zjareti da ih kaburi. Pa makar odovate o velhem taru kaburi taru pegamberi alihi salam, o Muhammedi. Jasno ljaka. Zabranimo manušte organizuinite putuini samo sebe pi o zijaret luko taru da je klimuri. Taru da je mezari, taru da je grobu. Pa čak ima kukeva pelafi taro mezari, taro grobo, taro Resul alihi salam lično. Zabranimo i tamo. Prenosunje Ebu Hureyre, emo Ebu Sa'id el-Hudri, kao pegamberi alihi salam lakedja, putuiba, organizujni pe isključivo sebe pi trin džamije. Mesjidul Haram, Mesjidul Aqsa, emo pegamberi alihi salam duma baši piri džamije, ema tja miri džamija. Kad kerela pelafi baš uzijaret luko, baš i akva kerela pelafi nakana, nekoga smatrim greška, se ko hadisa vela zabranimojte organizujni pe putu i ba, osim ko trin tana. Mesjidul Haram, Mesjidul Aqsa, ke pegamberi sire alihi salam džamija. Što znači nakao? Kad ja ver putovanje negdje u manu što je džal zabranimo, na, kad kerela pelafi taro putu i ba, ko hadisi su avela mislini pe te putuine, isključivo sebe pi negdje teđaku da je kante keri badeti. Sada, na primjer, ovdje u manuša kaj sam nađano. Irak, Iran, nebitno, tenako. Saja verat hana, zabranimo hadiseo manuš teđaku verat hana i badeti te kerel te cidel drumo, osim kako latinit hana. A pogotovo teđak te kerel zijareti. So, da je kesoro mezari. Pa ako zabranimo pejkambere sor alihi salam mezari teđak, te kere zijareti, samo dole nije teja, kaj onda džaje? Ono šak ti putunjena taro sveto, nake džanat kere badeti, džanat kere zijareti, olimorija, mezarija, Allah i tarakja, kaj tan opasno butio, samo šak mora te pazinen so kerena. Odinitano čisto je nabiva ranite menal keralje, ne save bila četa bijatenca, ili praksaja koja najne prisutno ko pejgamberi, alaihi salatu wasalam. Ja ver zabrana, koja je tani zabranimike kerela pelafi uopšteno taro mezarija, taro kaburija, zabranimo i tamo pralalen, tu kujini pe o Kur'ani, azimušani ko mezarija. So avdije manušengen, nažalost, nisar ki godina štite čiva od ova. Kozom putja viševa keraja, kaj na ne nije verodostojno predaje taro pegamberi, alihi salatu wasalam, pa ja u pegamberi spratim ja dženaze. O pejgamberi spratija našu karmanušenki dunja su sine, našuži generacija. Pa nigde na ne prenosimo kao pejgamberi a.s. lengje nešto kerja. Pejgamberi a.s. šehideni spratinja, šehidena ni pomukla. Ali sami ceremonija na sine, subhanallah. Keda više ovaka razumina, keda više ka svatina. Allah i sova kiri baš o leste, baš o pejgamberi a.s. Lekad kane lekum fi Rasulillahi usvetun hasana. Ako men kireste si tu men so, pa najšužo primjer, ko sa, wallahi ko sa, pa čak jem ko isprati ba dženaza. Pa kad i kao pejgamberi a.s. sar nakjelale stare dunja šove vladija, pejgamberi a.s. šove čaven pireva stejano, ali ani kumu kela. Pa nigde na en nije hadisi prenosimo kaj kedinjaja sahaben, pa kerge, pa unetrin sure. Kul hu Allah, Felek, Nas, pa Tekbirija, pa Fatiha. Nigde na ne od ova, subhanallah. Pa ja ovšaja ja pojavlja. Pa pejgamberi a.s. šaja te kerel. A ako bi vala ne ovsine najpreći kodova. A ako vala je ovsine najpreći kodova. I onda o manuša gdje je uporno i ta nekodova, o tabijatija so kergija kala, so kergija opola, pa dik o Turčirije, pa dik o Marokanja, a be dik o pejgamberi alihi salam, anglana sinemen kitabija, možda si kav gjamen sar lenge alo, sar sinelen korista gjar si kav gjamen, olana silen koristi si kaven amente tu kujnen o Kur'an. Ne bišajte zaradine, ne bišaj čujem para ni džepa. I onda gdje amena majem si kava od vas u mangatu min gledaj šukali, kukura pa kava hođa najrušno, vallah. Kava hođa katastrofa.
Si kava od vas u pejgamber salam halalen kergam. Hem od vas uvek la keraj. Svako je dženaza su ispratina, sad to la mari. Onda mu šal nam prema da bidik. Čvelama te frdave muli sama gerem ništa palo do. Αλλά kergam krija hudba sale sa hajrati ašali niti keram. Pazimo Rasul alihi salatu wassalam, jedino su prenosimo i radostveno hadiseja su kergam palo su bi završini pe e dženaza laker učhar ibnaja. Rasul salam bila keri roden oprosti baš u tumaro prav, he moline na Allahete zorjar kerle se ova kana pučlo ovela. Jedino buti. Hem soaka te razumina, kao Rasul salam podstaknija ashaben te kerele se do. Hem pazinen palirina. Na dova salamen su praktikuina, a ba hemu doa te čina vjamo vam šaka mudarenamen. Na dova. Nego svako pesete vas del pe vas tahem kolite molini Allahe. Pa što rahmetlija. Tamam? I onda mena vdimaš ne možeš si kao od vas u verodostojno Allah, to Rasul salam, on palem, znači uporna i tane. Ali tamo, amaroj tamo devačera, ono šta dalki prihvatine ili no, gledaj tamo tumaro, znači kod dini najništa mezor, najništa silaja. Ja ver zabrana i tani, zabranimo pravalen ko mezarija te prinosimi pe žrtva. Ko Rasul salam hadisja zabraniva kerindoj, ko islamina ne prinosi ba žrtva ko mezari. Ko te činel kurbani, ta vel te mukel ratko kaburi. Hem ja ver zabrana i tani, zabranimo imanuše se te kružini. To jest te kerel tavafi trujal o mezari. Okoako a kerela tavafi trujal o mezari, kerindoi ibadeti emulese, pa je savko kerela širk baro. Ako obilazimi, to jest kerela tavafi trujal o mezari, kerindoi agehari ibadeti, Allah se kerga baro haram. Za Allah azawajal na propišinga ibadeta gerte kerelpe. Tamam, razumijela? Alo manuše vrtini petrujalo mezarija. Di si tu me više razna sekte, subhanallah. Hem so sana praktikujena. Vrtinena pe, kerena pe, zikir, ibadeti, namazi, dove, ukujba Kur'ani. Hem saniš. Pa koja gjer po skupini, kerindoje dovajem, posvetindoje mulese, sa ko kerala baro širku Allahi. Ako dova kerela najmulese nego Allahe se, sa ko kerala baro haram. Allah azawajal te dao svakoj hajri, tu putini, Allah te barakena maro ilmi. Allah azawajal te čistina men tarubila će bučakula i garena na muše kod alaleti.